gaba anta dumata ko tabin wancu gantindi law wini sallini nka mudala na hananga mar ala kanu hili salli ay kentali Allah allo mo wurondi giri annan salli harana ala kanu hiliya aw seren sonno men norondini awan paten sahandini aw iblisa qatana dambate awan duwa unjabindini urun salli sere do qotay bangan ta huggabe du ku ayanu hilli parce que salama o ken nyeni Allah la suko na newndi angan ta huda ku ayanu hilli amna rasul kata asuranga ku ayanu hilli kharangi mo sere wasana baraje be ko tana gabe ni mo muslim abdullah wa kunni ibn umara atinda mu annabi yimminga kisenga maaro nemaye awotini allah ta'ala ayanu hilli yang kandinga gilli arjanna kankumunga ara baqara soran timmani tikun ayanu hilli ya serebe ganda ayanu ku hilli qarasaqon salli halle tanu hilli ihilli wanga sana bakka uron sikemma na wutu amana rasul ya kata soral lagaru honunti ihilli qaranga nga sana shaytane toranga shaytane rantaqanda qarina to ngo kenya urusu anganda ke aya hayi allara asura ke timmandi tigu aya nu hilliya mani sauda basana ke sura be hayni me ke bakara sura sallim farida wara ke bangandi na jakkan qallim bangandi na sumin bangandi na hijum bangandi na warande mogon ko na kasuran kunen ko na yagaron haidan ko na jihadin ko an mun qisan ngadi ke birenga kudo himbe go gemme alla garunga alla na sehin yugo ko ni ti alla farenda tonguko annabi nyum da tonguko alla farendo an nyum saw ko siya amana rasul bide ku ngala saw himbe ya ke bida on sire saka kenga kini munasaba qur'ana ayan su soran su kanilu halle bainahum almunasaba iso mektana bismillah amana ar-rasul fare ma'ul lamin tumundi ti honga igara kenyan kandi kata aya gilli akamanga abinum nanunga isususu isuqa tumundi alla baina unga alu malikanun suya alu kitabun suya alu allah harun suya namun mutini kunta hatamandini yamma sulagandi gilli alla farunga yahudu aru nasara gara kunum gobe وقالوا مؤمنا دي ودا هم مو يرو يا مرتكينا ودا ايا مريان كهنا بتو ورا مو ورا ريغا كين موكينا غصبينا وعصينا يهوديا قلي لا اندكن كوني ورا مو كوبرا لا ورا مو دغتي غفرانك وانياغن الله ان يمباينا يا كما والمسير الله قد نقوا وقتنك الله لا يكلف الله نفسا كي ايك ينقا سلامنا نقولون الله فاره nanti Allah subhanahu wa ta'ala awo agara kebe ko ni sisa akim mo ko teni de in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wa yaghfir lima sha'a ma sta imbe ga wan gondi anda bangandi o amma bangandi o Allah nan pese hesitai nan jate tai andal lu ngada mo wana kinya ti Allah fare ken ko ne bana ko teni de seren nuguru hinsu anta su ko nanta sunyana anda ko nanti ken su jate ngono amma ko ni Allah la ken pay hayndi no kebringa ke aya gari bon aya nyanka nanti kharakel li ke nyankandi Allah hin taqodo atimani la yukallifu Allah ta'ala tan nyangi su kellefinin hoya ma katudange laha ma aslama ko maliki ta ko sere mangaro himbe ure ho nyana nyongi ndangani agara himbe golli abaraje wa alaiha ma ho nyana nyongi kamma anda kyamundi agara ken golli ajunubu kembringa an tarige de sere junubu ya anga ma himbe golli an tarige tikenga nyongi wece ho an tarige tikenga ke koni ana koyanga nandi Allah wampin su sera awa koyna ngana ndimbu ke sero har ke ga yankan no ni ke kota
ke golli bure ma ke digam bure ma ke golli sire ike buga sera awa koinanga anyime watu nanti i buga sera aw kenya koinanga keni al muhasabatu kendo munaqashan tabana man nuqisha halak al muhasaba kin munyana على النقير والقتمير اللغم غمغ خسر له بره كمين تونو لا غرا كودا سيكين براندي نندي كرانغي خسر بيغا يانغي نغوندي ما كو بره بيغا يانغي نغوندي إيغا سيمي إن نغوندي أو الله وا كوينه إكي بواسرا كما هم بيغني المناقشة نان سيسغا كما كينيا تانيا نا بيسو كينيا نا سربي كينيا وحلاكي وكينيا حلياني أتيو يا هنا ما أنا نلقي ده بفضله نلقي ده كمناقشة غورني وان كتشكتنا كما أو أواسيه متون نانسي كسيكا كما وكياتي لكن تانو يجوا واتا ونا عند رحيم بيوري عند رحيم بينيا كبيرا أبو سنمين قولنا كده هم بيجندنيا تيسوهما خورين كما كبيرا مكيني أو سرين عندي أبراجم باي أو برين عندي أو أجنبهم باي بسم الله ربنا إنتي يا كما لا تؤاخذنا وأن يغنى نما غورغا إن نسينا جل أندم ونهم بينيا واختانا وغندا خطونا كيبينيا ورا فتا مونغو جنوب تاي خطو أن ياموندنا هون يام غسرين ين غندا فتا خطو ين هون فتا كيبرنا أنك ينقيام بودغني nyamunda na nya husire nyen kanda futa alagi mo husire nga kata nguriani futande الله صلى الله عليه وسلم عذره فيها عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه أدقى يوم تنو رهين يقول نيدا إذا ندم من هم بينيا إلى جنوب غير بقية iganda himbe futa ida ken juru bungir ne bakiya indi naqi gara golli bure beenya ken ka juru buntiya bismillah rabbana itiya kama wala tahmil isran wa nya gana annama wa junubul likewdu kama كما والمغمب أنغرا جنوب اللي كنتو يمون كما الله كان من بني إسرائيل راق أو ورنكاني يقول لبرين يقولون أكتبو كراغا دوكري نابرين جكا تغندي نغتاندي أقوم مغا تغندي تموندي ما تغندي تموندي تغندي أيوا ما أيوا mana giramen ngana sobi nuku na kesu bakai jinta qur'anini kun sunyino tahana angana junubunya atime mo bakadan bate junubu suru time garendi time hayendi time masenendi time sirunwa tunu hulanda kyanya mana sahe antangenga mana sahe ambor lakenga hulanna kunda o salli waqati ana meyini salli ranyi anta sallini ana nakube kita lagaye manga lagaya watentan kabanai jinkonton tan kabanai manga lagaya no kulli kudi menu islama on Allah farsa sallama abarken sabuda wala kasino yankita sallenga nangi no kobe nyen suni meside anga ji kita mangatu anna tamami juribu nganda an kabanya na an sonno menga na tubi Allah dangani anyime serentatu anda kyanya amma kenya sobe ngana giramen kita anna yanki bakai kuten tadi kesun ne wuyen kita ko bate Allah fare sallallahu alaihi wa sallam bismillah rabbana ila di okama wala tuhammilna ma maghlikin dihunga katu dangi ganda odangani bil odangani tikenga ma kinyo ya balawnu alu awa allaliku wa'fu anna kama annan burun kandi bagoya annan kafare udangani warhamna anno hinna kafare ngeni na hon suturi labullo ngarandi masoranga awa sokelo sengure wal ghafr o jinu be sa handenga wa ma Allah asuturi ma abudi
وعفو عنا برنقة أنت أنك الله تعالى مولانا أن ينوهن بسننا أنه ديما يوم كما الكافرون لكم ونفسين اللي الله صلى الله عليه وسلم بارك آية قرأ عنده هكوني كل غرو الله وتنا دعني فعلت لكن قل لي duwawu ñeni ara yankandi farenga mum ñanu duwawu ñen ki alla farenga ni mum ñanu ñim fananga awal mu'minin aga duwa tay qabane alla tindanya la ke khairi su ala kasnu aha غفرانك يا رب غفرانك ربنا ولك المنصور الله تنياها غبغا ما غوريغا اوندا مونغو موغا خطاو فعلت عندك نقول لي ما اللي كتاغو يانغال هيمبي من تاو حنانوغا اتيندا غولي وغرانتا هيمبي وري بلاو يا ما تاغو اتيندا غولي o jiri unum burunga annan kafaroda anno hinna اتيندا غولي ora kesu kitalo kobade Allah faram barke ya ayangana hay no qarawundi duwa wunya mogonga kinya wadi Allah faran to dangane angana duwa wunya ana logo ma bote to way ana pajun suko ay ba galanda mo nebedi anna kensunya duwa ke ana kenya ko no dangane la kimbe ga ko Allah faran ma da ay ga qarawundi kinyi bulanga nati Allah magalike tawo yi angara himbe tawo haran ko ngabana nyemen awan no gondi ndi katuna yi ganta oda ti himbe yi kinwo ken no gondi ngadi ya himma kengase mat nan tan de qari aburunga asuturi o kenna diga men logo aga landa mo be anga na aburunga bade kan hen kana mo gondi to Allah raburunga bana banyo wa afu anna wa ghfir lana mekin no qarawundi angane duwaw nyana anna logo aga landa mo nebe de amundu alla ma kem mo nedi ma yugo ko na yugo to halle duwaw mo kanu dem bitikenga alla yimi akutendu naam alla yanti anni nyaga daiman tagondo alla ndabana taga honte nyaga ndem munda alla ntan nyaga ni mali munda wa strebe khay mego sabar nyaga nanda honne nyaga nana be sehinga ngawanta ke munda mogon ko ni mogon ngawanta ke munda wa allati angane ke nyaga na ko ni ke mogon yi anna mogon ko na gabondi anga wa munda nyam mogon nebe anna kensu ko nda kenya ligada Allah duwanu dangane Allah ya gana awgili duwa ujabi sabu nyuwe rabb na Allah nyaga tiken toya bi ismi ar-rabb takarago na hoygo mundo Allah ma taw kinyana ya rabb ya rabb ya rabb ya rabb ya rabb mandi ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana na haji be ganga na mundo Allah ma takarago dangalle ti Allah kinyana يريد اللي كي آية ربنا نكر يا وادي بسم الله سورة آل عمران سورة آل عمران عمران دنكونو سورة بسم الله الرحمن الرحيم عمران دنكونو نكوي هونو دي عمران بيغني ada dunkolu benu gani Musa do Haruna aywa kumpawa Imrana awro kinyi bra Musa do Haruna kibaren gabi mo sura kedi hondi ay Imrana be gani Maryama haba Imrana
isa ma maryam aka hawan imran yayi ken dun kono kunni koy maryam dire mi isa kun kibarun ka hana wadi musa haba imrana ado maryam haba imrana musa hawan kasa maryam hawa ki wujine aro kamu segisine duna dalade duna tagendo ligina asun da kan bato Allah hay gari kunya daro qur'ana dina qur'ana surani go to on sagiya ele kewre ni kum da bana Allah ba Allah da gulu srinya nan gulli an da yebene dunari an da yebene l'akhirah بسم الله ألف لام الله أعلم بمراده بذلك الله أيوا كبي غني تون بدي تونغا لا إله كما سنتا إلا هو ما كان الله تعالى أياني تونغا غرين تنغا أياني سكان ينغا نزل الكتاب أياني القرآن كتاب ينغاندي كاتان كي مولميا تونغا مصدقا كتاب كني تونغنداني كتاب دغني كونغا كاني وأنزل أياني التوراة تورة ينغاندي الإنجيل ينغاندي من قبل kunya qur'ana ke kane هدى kebrenga isuni kandan danuni surunda baka bitendi وأنزل hatam الفرقان banci kitabu ayana kunya kandi na tun ado gare mbugumede إن الذين ayemu benu كفروا kunga kafirahu بآيات alla الله ayanunga لهم yang عذاب bangkate ngukunda shadid yang kote والله Allah taala عزيز ayani nindananga ذو انتقام ayani bimme bugundananga إن الله Allah subhanahu wa ta'ala atonga bini الله تعالى لا يخفى شيء هن سندا مقوم الله تعالى كم بو ويندوا في السماء كم مندوا هو الذي أراكم بلكم من سابودا بس أكم مغا كيني كم بغا هو الذي الله يعني كمانينغا يصوركم أغاو أنغو أرمار من نتلني لينكاندي مغمبي يشاء كانوا يغو غلوما دا أنا لمي يغو أغاري غلوما دا أنا ني na qurandi na hinandi na haram parondi na ngarinya ngondi na ku na kuma na tindi mana asamundi mobe gallada awangina kunwa jaman yugang bugun najran iri Allah faram bangin nasara nunyane iti muhammadu ange mati isa ni Allah nyonkinye ada kelema atinda ko iti aha o wori himbe batede anyi mirako ken wureni Allah remenya ni o wor ken no kuna bate ay ayan yanka nanti kembe qur'ana yanka nangiri Allah yi kitabe gemundinya ni muhkamu ngadi mutashabihu ngadi Allah nyonkinda kelema ken mutashabihu nyai hunya min dinya ni kem mana ara la muri ken tu mo ken o jongini mo yoy awrani nyon kyani nangri Allah aro noro ani nangri Allah aro kilemani agri Allah aha Allah gati kun anya ken birenga awa anya yin kileman gri Allah ken balle Allah ko menyani aro ko mukutun sumbana nga Allah dan faran ngara aro kutun nagati annabi nyima gunga ado qifara gunga aya gabi wo kudi yanka na kun nyamiu girndi baka serunga bismillah لا إله تمبتي تنغندا ما غنت الله أيان نندانا أيان نندانا هو الذي أكين يعني كمانينا أنزل على القرآن الكتاب كتاب ينقني أنك مولمين كما منه آيات آيان القرآن لي محكمات كم تني كم ما نام كلنا سرقبرو كم فامو هن آية وقل أم الكتاب يعني الله سليم يميا توي يعني كنيا كما أوكي تندي odo menaga dunan kitu dinan kitu kunni muhkamni amma mutashabihu honya minto imau ja ko ya ona kimmanantu iro ja ko ya ona hinkini allahi untu ngondi tay qom alif lam mim siza kontini majja ko ya ngara mana be ko anya kinyi
alifunni allahu ya lamunni latifu ya mimini mannanu ya jako ya wanyana kinye ay siran ten konni don qur'an ni wala nasin pinko na masukhum pinko kedna mufassalan ko na mujmalan ko keni mutashabih ala muhkam qane ken qane ya wadi akidun go sota gene aw hokul leki akam kebe ga wadin an da manatu aha Allah kitabin yani Allah watu nga wajibi mangi ngara kentu ay kemtan wajibiya aywa man ya ga ma sunya hokulle usuga wa famu basa ari menye ni komun nan kande tai kebe nga komun kande ne ti usugo himbe to ay amani gansiri hunya min tero nadi ke jabun an kebe ya qur'ana arabun kan ne arabun sihilla da makinya gariyadi ken balle arabun wotini a masro arabun lada diga mun yo nan ande ken konni wa ken konni diga mi dangi kille nati ken da majaz hono ken konni na tora wanga nati ken da kinaya arabun se ho wadi an sapelo no sehenga na lungondi wondi ken da atalimiya howono aywa an diga min manan faina no wondi aha hayra ko mo be man ngutu ni ken no wondi hakarante nga tuna no wondi ado kentana arabunun sehen suro mo kensu ya wadi aga na sunya muhkamwa arabunun yitini qur'ana ko no ku kannenga nga oku sehe kannel lungo hinun da suro hinun ko kun tari de do pour kenna ma ko ni aram kanni nganta surano himbe halle aho sire aho linge donc ara ken surad no kinyu wani mutashabihu na tangane sene serunda alla farani meti kunduma isi halle ma ngoti hakaram paken ngane sene tuwanunda ngu tuwanan sehnida angane sene samundo la ngu samundan sehnida angane sogono angane sene soganunda ngu sehnida iqaida nundo ifam mon kama daba gungo kemodi jagunzan ngo kemodi ango sehene serunda illa dan sehe monya kama kin me famu en tawnini aw me qanu en tawnini bismillah hunna adi ko benu gani muhakamun guya ummul kitab ni qur'ana kitab gella silinga wa ukharu tan wadi mutashabihatun fa amma alladhina kibrenga awasu wala ngala himbe ga wona himbe ya amma yemmu benu fi qulubihim zayg ay wan milingo kun sondo mundi bakatunga kumotini migara hunya batu kinganya min qur'ana kini ibta al fitnati kingina moni sabura fitina mundi en sabura ke wabta atawili alu abure mundi en sabura ke wama ya'lam ta'ala an gawani ho honta kim mutashabihu awa afacharintu illa allah ma ganta alla banbe والراسخون وبين ونسبة دونغا وغني أمتني آمنا أو تغني هنيا من تجيا كل أو هنيا من تنده جمونته من عند ربنا سجل وكمن ياي وانت واجني ما كنت حق لسه دونكم كي ينقبناكم والما ورا إلا الله والراسخون في العلم قرنا نعني قرنا أن اللغان دعوة سكي وما يعلم تعويله إلا الله كم بالعود والراسخون في العلم كن نقول بيقصة عند اللغة نقاموا قرنات وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كم بالعودني يقولون آمنا هو أنتكم فسرنتم مع الله ما هو أنتكم فسرنتم الله أدو الله يمغرهم بنو سباتين دي تواغون دي الله لكم قطين دي الراسخ في العلم إمامنا مالك رضي الله عنه إمام مالك قاتي الراسخ في العلم سباتين تي تواغوندي الله قاتي كوبينو وقرآن مانانتو أتكين سربي غانا جوكونو نغاتي كهما ميا كون غاندي توانا بيدي كين وقلي الراسخ في العلم سباتين تي تواغوندي هنا على خشية فيما بينه وبين الله توانا كي أناني أكنون تيمو إدو الله نغانا هلندي التواضع فيما بينه وبين الناس
anani to anake magayan kantengu i medo serun nagandi asikandi az-zuhud fi ma bainahu wa bain ad-dunya to anake barantengu i medo duna himbe ga wido mena yani duna be Allah gara kiniya kimbita ya harbane annaqatani al-mujahadat fi ma bainahu wa bain nafsihi ay meri duna ga ina jihad nyai yani amadu i duda amidu daro amidu hay harbane ya amidu hay tongonane amidu hay batane amidu hay ho su ya hosriya wati su ana jihad nyai ti yonkinga mais tukun naqati ganda ke to wana bedi kinya to gon ar-rasikh fil ilm ketambe ken sabati to agundi srebende kundu kibra adiga kinna qur'ana fasari bila taqlid nani amma jongu sire bi ijtihadi nafsihi tani ma ijtihadin an to agun me nganta kundu amma gemanda an tafsirin yana an nan yati an warayinga ma am poyinga la budda lahu min at-taqlid an jongini ko santa kasunya beswatu ango place bidangatu ginango kanando alla naga angatu anganta kanangatu amma yang kantengo ando sirun naga angatu aganta kundu angatu ambarantenga o dunabe alla gara kinanga angatu an kanuntenga wadangatu anda nyonkinga o mei amma dunga da angatu anga dunga nyonkinda angatu ibda aya ki ga yanga konu ni wodi nasara najran aha alla kelema alla nyonki bomnale mutashabih awrani nyonki ani agri alla yaqom nyonki mamponsu ga gre mo be ngay ko ma fam ke modi kelemani aga gri alla koy konsu nyayn kelema nga gri alla mo be alla na nyonki ke taga nanti anya hata gange maryama bange nani habentai muhabentai naam kini durampia nganyungi mambo nyungi ngiri koy agri allah anye awa hatigange manye yite ya manye suke ya manye kentane ko kelemani allah ya kelemani ay kuma fam kemodi i jongiti kon mo on sellanga nasara najran wasriqa kemodi serebe ga digaro kum pakar lambate iga worrigene ti qur'ana sellanga la alimununti bira kebe iga kafira gulla sellun konni ti ligande ti qur'ana awa sellanga aro alla faren diga men sellanga ti kahira gulla sellin yugane bismillah ربنا نجياو كما لا تدخلوا وانيا غنا مغوسن مميلاني بكتم مغا هم بالله هديتنا كنكو وحب رحمة أن هنيكني ويا من لدنك بالأنني أنك الله أنك تجي أنياني كويندان نيجينا ربنا يا كما أنك الله أنياني سرونك هم أنداني كوتا دي سكانتا إن كوتا دي لا كوتا إن الله تعالى لا يخلف أنت جينا سوغني دي كني دعوة إن الذين البخاري ومسلم الله لنا بك عائشة رضي الله عنها أتي الله فارنك آية قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كت آية كلا غرونا أتلا آية قرأنا أتي أنغندا سرونغري إيغاو قرآن خنيا من تمبتنو الله ركونيا تقون كان دي أمغوتيا أن اللاتيا عائشة أنا كوني تي الله فارنتي بخاري كيوم أهلنا أدو مسلم والطبراني واكوني كتاب قرآن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبي موسى ترام الله فارن صلى الله عليه وسلم أوتي نجنتا كنيم متنونا يعني نبله
ngo kanna himbe ya hinu sikiyane kembali ho jotentinga hinu siki kembali ndaka na ho yimbali asu ko mo den suro nga kun siki mo kanna kungure ati hana na bure ngo gabono nge yumatonu maga aw gabono a kensu ko mandene iwo me hasida gono iwo me gajana da bate ati ngo kanna kingure ahillandi iyo woni worni an kitabe mu'mini qur'ana mu'mina ngu qur'ana ki hayri awamunda na fajari awamunya na himbe fajari ken kan huwai alla dutu ana sabatin dunya na ken fajarin to aken kahiti to ana sabatin de nga ken kon wa munda ina kenya fajari wati ko kana ken wure ata sikani to awon jidini nga ken ka gananya bane yo kusa da to awon yebe hari ndaka tirne yana kare ati ku siki worninya yo kana kure akinyo okay wala Allah farenga do kana himbe wure la serenga no kemure de angana haylengi na bure ngono konsu lo konsu ya na bure a kensu ko mande mi hasida o be ga wari me gajanga be wala bate kemmay birebe aga may gangaba kemmay birebe aga may no konsu angana haylengi qur'ana gani qur'ana bani ka hillohe la alimi sabatin dongar himbe saha awo be su kitin alhamdulillah on no konsu nga faringa dew kana himbe wure kise ndanya ne koy anna islamin to ananya walli ay miro alla naga ihtir rasikh ya fil ilm jukun ngati bega koni abbanen tidi qila makina di bani ani ngekum na ube hilu ani ngekum na ay miro alla naga banen tidi awo qur'ana ngini na qere mo be gallada alla hinga wu sarabe bangi be ya kun kapami adi Allah angandi kitabun pai ni sahandi honum pai angatun nandi Allah sallallahu alaihi wasallam ala tongoni an kana yin lalim sabatun dongar tafsir nu be dabari sahaba nu tafsir nu be dabari wo be su kitengure wo be su maka nga ima wasetai aha laqe masoke andu jukundi annanya lalim sabatin tay laqe mun tengan kane nga ange makatan dura amma katan jikun surondini andu alla nagam masro andu surun nagam masro andu duna masro anda nyime nagam masro ankente ango tafsirin nyana anyime wan kalen dabarni kinyeni angorni kinya hoy hoy nali mutashabi nga qur'ana nesini himmenu ga wahdu kunni ar-rasikhuna fil ilm angi qawatan pitiken ina faringa to kan himbe kebire nga anke ngoni ashen to ngankama to agum pay agabo alhamdulillah tuana ngo honsu di tuana ngo nokunsu nka tuago keda atogodro ngatu tirne ndanya na kari inta tirne menyana ho kutunga na gabo ko se kutunga na gabo sanga warna dare Allah sallama wa ga tuwa na gabo asa ngo kene dare tan kullengi liga hikin yadi ka to kan ho hoya asonya do kono Allah tiga ata mun da burenga ma bugan kama alhamdulillah aho burenga na bugan kama ako ni minni kenyen andu koto anan bugu ta mun da bureke di maka sere hasida na burembiya maka sere gajan na burembiya ango himbe to Allah kitabendi anga heti sabatin to ngara kampendi no kobe a kampendi kinga
anganya tuane mo tuana nta haka tuwa gudi ho mundu ana ka hamaka kwana mo sira wa inda wasene ti irasikum balagun mutashabu fajarenga de wa tlaqa irasikum ngarahimbe saha iwa kemburun kana iwa anyimana iwa tunundin honne ken kanan bonta kali masabatu nungar himbe saha iwa burun kana iwa nagasini iwa kutunu bakai na tunun di bakai saharanga pile bismillah إن الذين أديم مبين كفروا كافروا لن تغني أموالهم إلا برم من يقول ينتندني بكي مغندي ولا أولادهم من يقول نهني بكي مغندي إلا ألا ينغن قتين حربانيا أدي كافرين كنت كنيري يمبينكم سوانا كداب آل فرعون كاهري نعم الله غنتي كاهري مغوبي كم ورين إسلام تكونوا كم ورين لا غير إسلامي aremme iwo men hana anna wure awana hana kahiri le menda na wurenta ana hana lagara islamin kana kana ya kunwa kibna islamin kalin ari mani gende aslama wala mun sara gende allati kahiri le menda na wurenta har bani sonara o islamin kana kalin kana ya kunwa kibira islama wala mun sara gende kan difference nga donc kenwa ko ni islamin lagara anda lemme aso islamin ga wona hinati me anna wure be ga ma halalin ya gani anda yiga mo stronde an an hankan lagara bismillah kada abi ali fir'auna wa fir'auna dun konun la da gurin yani abiyam mubinu kun gawo awa fir'auna dun konun gane kon ajiru samuda yani allah fare ansirukum mo bureke itiqad burendo ikonna bure ambute mura ama jopanga amen dangi nan qasu gilli ganni kallabu ko su garankutu rogo ayanunga allah taala risu kamande liga tinginubunga allah taala yanga qata yaqoten tunganyani qul allah sallallahu aga bugu badri al yahudiyanu nkri kata allah illu islama gondi ken kane kunnangi me anyido menaga ina mi hayna me togono lim madina awa ona mi hayna me togono on kuna meda na bu halle badri ari qiri kata islama itiya daga ni amma nege na marasa nanti an kata jamani quraish nuni na kunkari kunni sero ay qawi nyani daga jangeto ando kunna me kita ko tasu antaluno bani qurayza banu nadiri Allah faran tidak kaslama ko magana sagalin tuka bismillah ngala kengo Allah faran dangani Allah rijabi allati ya rasulullah angin nanti dangani akoti yemmu benu kunga kafirahu yahudin ti worna ga qile budnari yere karinde aron mana buragu aro sagalle walli aga yongulan nakida nan dangen da quraish nunya kari qawyu nyani daga jangatu andi kuma nak nyime ko tasu akida ngani satuglabun wal masayuglabun awarniya yan dagay akanya kem modiqa awarni gane bani quraiza kamutu misre na kumyen sogo yagambane aro hade ni suqrusari madina sakandi ali ibn abi talib na sagalli ngada khaybara dungonun kamma banu nadiri na kungirna ni sham bismillah wa tuhsharuna iwarini aka huma meya hatta jahannama gai baydum kono kinga jahannama qad kana ayatun Allah subhanahu wa ta'ala kairi honsu ko nayi meda a honsu nyane la yibali bagen nagasi nana nagasi Allah ngurugin takenda tigandana tigande an kallangun takenda ngabira ke be hinga na jongi ti Allah farenga dorong ki musulanta ma
nanti Allah farenda andin genda katime ay kenta saka Allah an koni kati Allah bane ken koni an kati Allah farenda wana nyime digantinde digandepe satughlabun dunadi la gara wa tuhsharun ila jahannam bisalmiha Allah farenda kana katime arawa gai wa anda kara kunu wa warno jahannaba nyime bismillah قد كان آية أباتي تاغمان جنيا لكم أنكون دعاني في فئتين جمانهم بلدي عندي حكران توي أهاي غرهم بيكو تي فارندو جمان نكتيمي غمارا قوي يعني دعك جنيتو حكران تيغنا جم غمباي أنغا تونو نندي فارن كتاي كي جمايا كم بتي هيدرو يكونوا غادي كراكم غمباي بسم الله التقطا adi jamalu ku hillira me gemal lema o bajir ko danga فئة jamabane تقاتل kengo gajangi nyana سبيل الله. Allah taala dinan ngurgiyen sabuda وأخرى kinni kankai Allah farendi jama muhajirinu tanyeri aro seronyeri idrapongo Ali ibn Abi Talib maga madinan ko al ansar kamu hilli aro tanjiki aro sorotumi idrapongo Sa'd maga ibn Ubada himbe ga togo gajangi kedi sorota milo nangato muhajirinu tumu ansarunu segu kini fi'atun tuqatilu fi sabilillah angana hay Allah gati titagasi ngadi hakaranton dangani sinu hilli bani ana ke jama maga tanyere nyugome bani ana maga kutun suwi tanga sinu hilli si mane ke jamponga nyugome ngoni malike wuti aro ni ndantu mani tanyere nyugome akuten suwi tanga megandro ke gume asorotumi kahagume asoro segi anime kutin su haten duro nyeni kuma nyana kutin su maka ya Allah dangin tunni warakasi sahandinga ado ki Wala kata. handinga aro Musa bismillah wa ukhra kebe gani jama baninga kinni jama kafiringa kebe nga kunni wujine yugoya anya nyena koy Kungi kan ne mo gombe kamu sikibe ma ngurunga ni ke kuma na kata kusaga futandi natali yegeni iho gabeli si mengi iho gabeli me andali gumenye iho gabeli kahagumenye anyi hinki magam pete wala njara kata kui ado sahinda kote njara na kempiti kunta Allah kajenge tude dumayenga bilen simma Ay, anyi kaya tara lakum, huru ay. bugun ni kaburu ni tinge dumayenga ni kamu ngarinde jenga ba walli sere ma kidi anna ke jamanni hin sere Yera sere Israel are na munda tu itigidi ikite go hunje be kama wannan ka hiya ayan wana famu kunni angariya Jinan tana ni dalil da bangandunga katanku. imadungi khannun ko ta ko sauda bismillah ke ammo aywa kafinu ku walli ya ga mu ko islami num me ruqya ruqya anda kurotinda keni ki ya ga ngalle kem balle ko ni qura ko mo be kinyani le ana hinu nyaamini serem والله الله تعالى أو يمين يدنا أغلى كين يدتي ديماندين أغلى كين يدين أنو أنا تتغسي قوريو كي جمع تونا نكتاين كي جمع قوريا أغلى سلي دنكون نغني سندون ورنيني مسلمين كي نكي هنتي مندو Allah an yi min ya shedan nan kunga walli kuriya hinga lanya Allah gana so sai be da kinga walli bansiren tamudu hilwani ga kura wari kin mo gadi ayyuma tonun kuran ta hoysa kinga ko akati ya kamale kuro katana ko kamo ko Musa kallunni a tanyere ke kinni sere abamure Allah faran ga kalleni surukuna ga bismillah زين حب الشهوات hay gadan ay wa nyongel dum kan yelli gana suramma ya maryam kaman law golli Allah gana haram Allah na suwon nan ya gamu da kan kamma aha nan budo jarabi kamma sabu isa ti dangani اتقوا الله kanu Allah idi an na ko benu gani ko kura wi du kisindi rai amma kura wi du porgoto ni nai kura wi to ko kin Allah kallenya aganda mu'minina tumundi yemuya قالوا
bismillah minan nisa'i la wuti ya garunga kini yonkin la muriyan kebe ya ado lenyugunga kina dungu aronna buri ka aronna buri gabinga ko makamandinga ni miya billikka nginga ado qalsu kullenga ado singa akwan si tamantenga lani si kimenta aha amobili kimenta anda tungun ko amoto kimenta kinyali besura inti kisitu homenta sawa himbe mingo beso ma hede ay dan faranga do kutunga kebirenya o yimme kananya bismillah ado aywa kara holle menga asugo ay jare anna irayi men koni wal harri asugo atilin kimma anganda na ngari kahirun mu ayam mundu zalika o konin to bi hage wani na suram maganga aywa alla gara wara jarabi sun kama kwani duna dagaminga ad-dunya gende bengani nan du dagamutai awa ana nyime anga banyimadi aw nyiminandi anga makontadi ana kontandi wallahu sirema kusu kita tangase anga makarana to ana nyiminan to Allah Ta'ala innahu husnul ma'ab sabina khusrina kenya ma kinni minni arjanna nasiren qaba qanini kenya di kusu kita ye kome ma ya garabi an sagongani lemme be an sagongani na bure be galanda akoma mo be galanda kangin do qalsukulle situ ho be galanda sugondo jagendo nyugomendo na am be galanda soho anda su kita mandan sagon kita hodi kinga landa Allah gana nyanda maka sigi landa sabuda wallahi Allah ya ga kinya ganya ati kewo nyimine anda nyime o sagani ramina aw siremu Allah ma ad arjanna anninya ken kaya mundu hoya maginya ga wornan do ken kana kade Allah ra Qur'an danda ti nyonkil lungunyeni sandro kellondi kibre wanjira binta ya ari yonkolam bi hindi kono kallin nanya ana kini ya koy mo be gallida inaro adu Allah na hajumbono kono wa kallin nanya ani kuma isago ke kibre nga kemulu mo burendo aya gamulu mo burena re kudu Allah kana ya qorona na sinemanga wanya Allah na dari kisrebe ya kandi kama ando ka seke na kebe go Allah ma arjanna ayang ka Allah ya sebe kuma ka atun dangri Allah ma sigi amnu bure ada hal burena ando ka seke na ta guman jakore Allah nanti annilani ya akidaye jarabu nyeni akidam balawu jarabu anga Allah Rasulullah ya Rasulullah ngin nanti yalli ngina ga kibare wa ti hoy kengam pasangunda dinan takku hokonin to ya rendo lenyugo na burendo tamsendo dabando sitho Allah basenna ka gada kinyi na tawndi ti ya hoken ko dangani kuni adabare adike ni arjanna ngoru yi mundangani ya kanu hilla kapinga yawa kewi da minna ikamanni yani nukube gandara Allah magadina tunai la khara arjanna ko Allah maga arjanna Allah ya gana la khara annaku dabari akini koni alladhina taqaw yani attaqaw shirka min waridu tanga hilla kapinga ko be ga kara anga di hilla kapane bane la budda yomamma ko tanti le bane an wono arjanna an ma kusagaro bi ghairi hisabi wala iqab kanyon danu kanyon nan kita kenga man kita yimega aywa jinu be ga wanga ndanyi be kota be ken kota ngorno arjanna wono sire suda aga karana to hilla kapana he awro arjanna allo watu nun tabana lo mo nun tabana yasune do jabi ahirenga himbe ga kiyadi sunnan dun gonu madhabinga bismillah wala laqum urunu aywa ayitunda sangasonu mure dumanu niya arjanna kedi arok yagillemu idagani ikun senni Allah ta'ala dunga qorewo billi Allah idagani Allah ta'ala Qur'an danan yeri yukomu ngade awi mo kon sutu bismillah Allah dali kebrenga Allah timani atinga Allah ngeni jannati gandi nyogi ke yang kanana je bobi gabeni
wonti na ayemme be umar rahmanu kam bagani Ya mo Fir'aunu. barajihu kin yeru ya ni nyuge ke yang halle an jannatul ma'wa jannatul khulud jannatul na'im jannatul adn jannatul firdaus darus salam darul jalal nda yemba ne su yang kadana daga honu ni gilli gemmeyde kebre nganya golle nganya na laqu sigiyane hundi tamudo sigu nga aljanna bi gam ko da sui aga la sui kingeni jannatul firdaus be sukka mande bano bana gawidi e sara kaba ko nyugo yanke nda kendo banen kallenta ba aw kirana kaba ko nyani jondi atanga ne din alla nan kisini ho ho yare ku ado hure grindu alla nan kisini yime aronna ko ge kinango himbe kapali na warna kampidi ko mi kisini dinga hara ha won sun nan kita ho man to ko ngundi jondi wanga ne ho xamun lu ne arjana mundu alla ma hina sa da kanu allai wa afirdaus manka yande alla tinganya na ko mi ngara arjana kita kankare biye wada bat anda yamma ho kita ayyan ka halle himbe ga dabar fati anda hon na golle sauken ka mallagara da mi na sire ken kankare ko te bismillah الذين هذه كوني أو كونوا ندو تانغا هلا كبنا كوني يمونياي يوتني دواوني يا وكما إمانا توكو أوتوني تامبارينغا أنا كبر كودانغاني أوجنو بنونغا أنا كسيني يمي جانغا كتينغا كوني إيان سواري باتيين كما أنا كتين iyani tonga ili manankaoni ibronyani sikanunga alla dinandangani iyani nafaqandanunga alla killeni iyani qafari kesimundanunga kanananga wada allahumma ghafir lana astaghfirullah bil ashar waqti susrilla wa kulli bekewa ko ni kana nan kani alla batu waqtin bosirenga ayani qafari kesimun waqtin bosirenga na yigani ngara kam Allah subhanahu wa ta'ala mana hakeke urunga na kinyi ta ali sikandinga ahinu mu yankana ko akon kemo go yadi ahinu mu yankana ahine mu yankana kabalima kinyi hankamon ya awtini na irani kona no hinde go ya hemu ni magana nya hama himbe gani hajuna koyi aga winyaga ne inga wa kamanen kunu wa keda aya kin lamurin nuron kinga yini ko yigande be ga yigene ko tasuro anya don ta na skandanga halle wa kembe wa alisri anya tabali kamao anya hata al mustaghfirina bil ashar kubran ay ko wala murenni sahar waqatu no hilli ko min rajihu min ke waqati yayi wonde hutron lo sahon naga wa sahar wonde ay sahar yani urol lagaru hajri ngo tokkini waqati be ken sahar wa ken rajihu ayanka awo muswara dumbendi akorentenni na muswara na wutu urol lagarum bangi kata kiyem bakke bane nga wure bane nga kul hal bakka kamunni nan ko wanay du sumulati ko wati ya wayrini iya ga way ma nyadi ta ko ni nyadi iya kon gonna lidi kayya na han korenu mo atin kama nganya ga na annin ya Allah ku fandanu bismillah Allah ta'ala shede annahu yani Allah shede wani mani na bangandi na qurandi ta hunun dangani nanti ike Allah tungu badi tunganda Allah ke arakin bangandi hakarantin so ken famu nanti tungu yime arninge kisinda yige nga inda hatim aga be ga Allah na kina gai aga na yiga na de bismillah wal malaika malikan shedetikinga suanu qashedetikinga naudu almimunga katakumurra sada korinton kiri Allah yani sikananga titlemun taunga awa kebringa tungu baju tunganda maganta ke Allah ayani nindananga ayani kumundananga wa suka mandang kad dina bi Allah ga dungene tay Allah lindini kini muslima umma yugondo ya gare inna Allah islama awre wayi ko dinanga nyeri aro kamus Allah ga dunge dina be dinanga beni Allah madinga awa anna ga awa yiga harusu rike akam agrinan diga akampinan diga
أنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وليا أنا شهد الله قرأ نجيم وشين دهون الله كسير دكين إن كسير قريحنا الله وان قريحنا ينكي الله مغادي كوتا صورني هون تانا كوتا ورا أو كوتا ولا Shami nasaran karamgon goyalli alla farenga isro hilane eti Muhammad wantu ni hoyu wo mangando khibari tay o tongondini o sakanga ati kebrenga karintir ni kurma ita dangani o khibari kan sheda gun qora qur'ana sheda gun suya kebrenga ki aya yanka kebra kirtiyan karamgon ko hili tongondi agan qora ken sabura aw waqti aga yanga waqti kebe alkaba tatte kamu sikido tandime borinino aga yanga bane borno kusu yere nan kanu tiduya shahid Allah afasangon ta unga benni iwotini lagara kota aya ke worni ado iqrangana awa qarangana be gara qarangen tangana dumandi Allah awotini awa Allah wotina dangani ngarange komen lahidu winda naga mingara timmandi ken kan kay kharin ko mekeronde arjanna ina shahida Allah kharangana londi arjanna nani harima ajunubun bida ayanga katen biya gabundi aw gilli afason dauma ke aya srebenda ya qarana aw hilla kapenyi men kulini baka sondomendi woche ngatengane srebe ya ke aya ngane ya qarna aw bakanga kiya sawuni Allah tuwanu da sugani idwa ununti marunga iwa karana isallum palle amanna kisunya isa kan himbe urande بسم الله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ما غندهم بلي جاءهم العلم بغيا بينهم ومن والله ملكا ما الله دين جاربيا إنسا كانوا أما ينكا الله ينكا عند خير من ده غيرهم يمونا كبران كتاندي أكو فندنا كتاندي أكو فندنا الله دنقولون كم ويادي Allah gani sabon kini yasu wa man yembe yakfur aga kafirun ya Allah ayanunga Allah ta'ala wa sinde kinyangun ten tunganyiri fa in hajjuka ya rasulullah indam farangal lemau kafirin dinan din dasgan kane ni khallan ko amutni damani aslam kini lillahi Allah ta'ala wa man yemmun garidu kini Allah yemmun garinge dinan batu wa qul ogunta hokapai oro dukini Allah kemo kusurna bismillah وقل أموتني يمنعي يقرأ كتاب كنا كون غاي بيكوني هلا كفارنا كتاب كون غاي يهود نصارى بنواتتي أموتني دا ولميين أرقرم بلنو أكيد سكهم من دنسا أسلمت يلي أغاقرا دوكين الله يوا فإن أسلموا إن داتي إريدوكين الله كبرنا إكانده أنكين خوني أدو أمبي أغانسرو أنكم لغادوكين أكي قدا أكتاب كميندو أقرم بلي إقاري دوكين الله يوا أسلام أغنطو مرانين من دوكين الله جيب قلسون تهوهدي الله غتين همبي كو كينين كوني هونغا غتين همبي نيا كينين يا هونغا غتنا همبي تقولون ممكن تقولون سلام عمران كي الإسلام أو كني الله يا عيسى بسم الله وإن تولوا دي حلا كوي دي حلا كوي دوكين نجيا إنما البلاء إنما كنيان دي كنيان كن كم الله تعالى القرآن دانا يري يوم عبسط يا مريم كرامي يا مريم يلي أنك عيسى يعني أنك إن سرنا الذين يكفرون مريم كما نهليا الله تنين وكافرون بآيات الله تعالى آيانوا ويقتلون yo annabi nyum mun kalli nani tunghe ويقتلون yum kalli kun ya marni ni dizre mun da'uma sirundi فبشرهم kun kaman nyagalindi yangan qate an torante ni de nyagalindi awreni sunondi ay kona kunya yahudiyanu aha
ila tannagate ado annabi musiki kari إذ قال aywa أو قم batana suru benu gono kamero tanyere kundi kabaka maganya أقول إذا تلا إلى كل مريغا نيكا كيو نانا عندها يكوني أواصل نانا بالصيغة الماضية وكين يهودا نقول لا لي كوانا مغوا دائما ميغو سيكي كاني يقول برين كاني ودي كندا سياسة تسكيت أنت تنمرني أي أو تنا كوروني na kuramo بلا مكيو ina gurin gaben kina nan buwalo dunana كوي ويا أندا nga wari hono kurun kendi وتمفي الله ما himbe gama kurun kendi صابون إسلامي ina ganta أنسى kabwani اللي تكرهه كتسمع كوني wa yahudiya ngolin ngi sere su go koy mo andi go golin do su golin ngi sere go sikki kane ni golli buren to ko ni ho buren kariya yo bakando goren naga manakuru anga bakuru i kontona nga kemballe yo yankali anki nyana ko tanda manya kamane hinde ga dingewa isa wallahi bismillah anyini akanu asralle أولئك الذين hadi kunyani yemmunga حبطت mbenu golin أعمالهم Allah kuma sun kalle albiyimu aro awa aro kuma su kunyani yemmunga igollu Allah tira subunondi igara sadaka ne benya igara khairi benya ira bati benya ira subunondi fi dunya ira bonondi dunari والآخرة ira bonondi la garaka wa yuzki la garabati nasrenaha ashartin dunato wondenga وما منا amanya gelli de mandanai kinga wi dade aga wosni golle ke tabbono de ira bonondi dunari ira bonondi la khara kena to ne gawo gara Allah amma ka hiringalli himbe golle ga hitike mo nabe ka hiringeni ba golle hiti ko mo suri kallenga ken golle mo bonno la ye dunadi a golle suru be aga wanya Allah wana na tike awa kapa sahanga arwa kapa wunga arwa kapa warjadinga arwa kapa to golle aka hiribe golle nanya ko mo suri kallengo niya Allah tan golle suri hari dunadi ndana hakin nanga o khilama kay lagrai angin da kentu de bismillah ألم ترى ya yange mahindiya wa kata yemmunga نصيبا igara taqqini kunga billi tawreta kitabin tuwakunga ina yudi'auna yuwi qilli hatta Allah ta'ala kitabina kuda ankidi ilmina gandini kim balle jamana halla kuyi kuma angro buri kunyemmu ina balli baka tawreta kitenga ذلك hudiyanu sorohilliyani jene nge isanya شهيدا kiti kata Allah faren kiti kamati gidun wallenga limpinna dumi iti ayi wanda ya tawreta ya idiga non ka ira yi kem mo bane ya كنت أنت ange nyimanya Ay, kenya sere. tangin dananga angin ya kan dai ne kiri kata Allah kitabinga ni ni hal tono ko ni moken kala mon da kyakida bismillah zalika irangi halla kuyi adu kiballi asabu ni kunga iti yimbe ndawu ya wuri anu memene ma ganda bitonnu ayuri gandin tanagate koda yani wala sabu nyangendo Allah kutenga ti yahudiya nganda suro mogo mo kenta nagate kota ngo kembini yimbe ni kini nge anga bono mogo mo ga kenan ka ba ya sabu ni du mare ilanganda anda bakindi min sabu nya na de ko zalim biye anda kunyanga kata فإنهم kebirenga anna akida to kunga atmudiya anya komunu de kyani akida burenga kyani itwanu akida komunu mo be galunga da kyani wara sagunya inga arabun dinga anga ngani ndakafari لهم idangani yimme kubinu ga tongondi bismillah Allah ta'ala atu honyani marasa di dinandi iganya تفترون على kin garam kutu kyani marasa sagunya يوم kini kodai فكيف ينفع الصادقين فكيف أتي له دين الله لنكنا بلا بيوندي كهممية وتدي سكا غاندا كين كودان لا غرا كودا اوندي كهممي la ngara ya ni tungun kare ووفيت كل نفس كين كودان غايرا نيونغي بيسو تيماندي براجنا اغرا غولي بينيا كين كودان سرون لا يظلمون الله من اغاي تونينا دي عنده بكام بوسنا عنده كبام la ngara ko tan kodai tungun tongara tungu be ko dunadi de awi na hanan la ngara amul khandaq sine be ya sawli ko men ko isa ga tirni kallenga nin togono anga tinna himbe ko kahirin ndake ka bugudo no kunsuya Allah lim madina kori jama warni Allah faren
pilla silin kutu ay me de bendi ke dunari de anna tungun golli dunari de barenga ti nan dikkatu da ngenta Salimana Farisi waraye wana kumben so لهم جنات ku jamanen di keme ngalari dibe kundu kubi gandai wana kumben so تجري waralla ko ngurunu ki arjanna ure farelli gandi ti waraye ya sahabaru mara kumben so badanum badanga sota misu Allah tan taala ate so dungi baki magati batiyenga wa kengolle no gonya nisa Allah magati nabi hamdi ya wa to yar kengolle hindi no Allah wandi da Allah dungi aywa irikiye giden yuya Allah gar hindi kinya yimaga imik Allah ke ko ni ke was gide ke ay ari kanya it kun so arna ni kata ya gasigili ati ewa Allah dungi ko ma ko men dungi ti Allah Allah ko farin nganda ti kharake yani ko ni takena ala azim ken qorengani donc intamu la ken no wara ga sawun maniya yi kata ko me ke ngi gire ke Allah farin ngati kharabu ni do yire bu gire ko ken no gondi imakata gire nda intamu nda na Allah farin gire ke illa idiga ko Allah farin da gide ni go bugu Allah farin ki kisinga maru nema ay meri sallallahu alaihi wasallama wa kun so hongu na gide ke sampa tahana tahilla tasika ina akirni an tahananga shami landi farisi sikandi yaman ine kanne warai kana sampa kure mo baka au dibin su qurandi au kabarni sabanu kabarni ku saburai na kire dai aga tla wati bi ati qure hanake Isa ibn Maryam gerin to yere na yamani wari ngara nema be yanda ma an kan silandi ndin to yere na farsi wari kisra san sikani ndin to yere na shami wari qaisara asan na rum ana tikem palle isa anya kulli qarindi ma ya kamani Allah ga hewa wa kanya gali ke sanga sunu suwal lagarni aga holla woni ke sunna akale ikinya kin kunna nan ga kin na karni ke bidenga Allah farin digame an tagilli koro ndendo tigar ndenga wadi iwotin aya sanka sonu awgina ga hoyi ikulle kullen nen kay wo koy gullen kambe azim gullen kambe ko kullen ni de anda di sana yime nga gullen kambe ndi quraye ara kendi iquraye ko da mun da gullen la kenna loy honi ayin ten ni wori gana ayin ko la nyinte ahata nyinte seresu kebira worin ya ga hoyi anda ya ga hoyi gullen ga ga mo mo be de iwo awa uja akkamben ko kullen ni de be khari ga kem modi kama ga sigi kello ga dinan bindi mo suri wulle mo marene kanu ni o na hene tay khari ga kem modi kama ga sigi ki hankadu daga banan kanu islagar Allah na ga mo suri ko wulle ngata ga mo halake mo be sine ken ni ken tak mo jendo ken ko ronde ga ma muna ron ni kalen to ha ki on ni kawako muhammadu ko no na tambala ni nyongi nan ko ngata ko ina ken ngurgi e kanen sabura hara garanta nyaga mendi o mona kuminya sogon na lo o konno na kenga nati kumbani ko wa akinga tan kunda puissance qurbe ni wodunadi kenga ni kisraya kenga ni annaka mun harqliya mo kenga ni yamaniya tan ko ngorni kata kenga kanem ma oran dabaka nan diga e kampale muna ganu ila sahita nakida donc aya qul allahumma allah yan kan dikem pakati bismillah qul ya rasulullah gen nanti dangani allahumma ya kama allahumma aru ya allah ya mbana mimi kibe hayle garunga kinni yaye bego hanan ya allah ngadi allahumma aranga kin somba malika mulki anyani tunkan marandananga tutil mulka man kan be go kuna kingo go kabana kunga kisra hirqal yaman kalle tubba ankin yana sumrandana adu kentana tutil mulki man anyana tunga on kin yemmenga angara kanu kenda an komunni ango tunga on bosni yemmenga angara kanu na bosikenga anyana yemmen kallan ka wondini aw angara akanu kendangani aw mo yemmen gallo wondini angara kello gonda on kanu aw kebrenga lani khairi anan lani nyari aro bonensu innaka angi alla anyani lani yana o su kamu demba tulijul layla anyana wuro londini nahare ba ken ndalleni mana ken koyni
ango urolon ni kiyenne وتولج anna النهار kiyellonni في الليل urondi ana kena jite kena gilo uronna gilo bireya kena gilo bireya o to ko kiyendi nelengo kiyene urongo kiyene o to ko urondi hayro kiyene kiyengo kiyene وتخرج الحي anyana ngarinte mbugundini من الميت aywa karantendi de وتخرج الميت yelingi abaka mandi gide hadamare mbaka mandi mani gide mani ke su karantenya ni yelingi ndo adamare me kunyon kintenya ni anangarinte mbu karantendi wa kahiri awa al-islami mbugadi kahirin karanteni islam ni ngarinten wato kharajil mayyita ango karanten qabundini ngarinten qadi kimani ke karantega baka sere ambaka alamare mi ngarinten gide hureke baka kambi ho ngarinten yadi islamin qahana ganda kahirin sara ngarinten da huren sara bismillah وترزق من ango yemmin ngarjana angara ke ngarjaren qaru nani jaten tay krosinden tay Allah be ga kundu kebirenga aga kawa himbeya andal lungada kota be ina himbe kalle bosi ana ken bosi na ko kebe gani jama'a andal lungada kota be ina homma ya kade be girindi ana ken girindi kitum mo makkan yara ngalle ken ta ken kon koy sumen tawallidi hijun tawallidi na yile tamani non paraga tamalladi Allah barangara mo ko kenya kale gunde islamin nunda ana ko be no ko nondi arno ko tanadi kunta walladi kitabi gan kono nasara yahudi anu munafiqun kunta walladi sisa kare jantele lo dengo ila to himbe kale himbe gan wara ken suide kunyina makan surati kenni maniya aqida islami ngon kona kebe tahisun do mendi kiyo wajibin allah haqendi kini muhalin allah haqendi kiyo gemme allah haqendi kim mo gomme harun kada awo kitabi qasudi Allah subhanahu wa ta'ala wotini ngi Allah yani tun kanu marandananga wahayindo hari ado oganda kara ado jamangumu kama ningi ayi tun kanu kite adi yonkola nyinte itangi nyinde ali ngiyama ngi ko munga ndin sagonya ngotun kanu nyana hinne jamane lemu kama khotondi ngam ko munga ndin kuta ngotun kanu nyana kebirenga ngate jamane lemu kama hujjanu be ganda ko ni manda kasu kama ga du toro na ga du sugula nan ta go hankamanun kana ni le kullu wakinni katubita kata allai agana tubi kata allai ngiwi hinnan din agai itiga intani na surondi manyime katike waso ramle ga tagu o hankamanun kundu allati ai tano yimi ai o ganda suro hankaman tiga intari aw surono digan kun mogonu hilliwadi hijaji la kiya goni ibnu yusuf ta'ammaru balagumu kem ataba'adaru lakum uslubu at-taqrir qanya amru ibn aziz menga ngewngina abu zarri menga sika sundadi kun mogonu hilli arabu kanneni kunga ke sura di mogobe in tagga ba sura tan anga anga jamani ngansu gandanya gajanga awai kan ngewngina musulmi ne gadi tungeni an kalleki o suga na Allah burenga o kan ngona jande ya o Allah di qama du to ta ko ne hangaman da aga men tubi anda tubi katingi Allah yi hangaman tige ndari yusrono hinni na gai inda ke kinda kinja bunni kai an ga sura ke hayna fa bismillah يتخذ المؤمنون جغسير المؤمنون ما تيجتني كافرين أولياء يا إبسانو يدي ما كيني ناو دلنا كيني الله كدبر دونك دلنا دو سكينة الله ونو لاني ينعدا كون سؤال نقيين نقولي adi mu'mina be anna ke golle nya nam min jamu am min jamu nya kahirinu nyai alo munafiqun nyai islam nu sirun tokono ati ke mu'mina manya Allah dinande aga harbane di illa an tattaqu mati aganda kanu minhum aw munafiqun do kafirunga tuqatan utanga yumundi sabura kinni Allah wanni din kinniya nganya so do be والله في السماوات ويحذركم الله واغا كانوني يدويده يعني ما هو يهمبيغا يمبتوندي كن تلين دي من دل لا تقول انا تو لغار نقوا الله تعالى عبد الله بن ابي بن سلول منافقي
aw kahira ngundana aw kunya munda kungina min jangunga bitendi adan ke mo kamu sikido halle o ke mo di madina de bendi isuna munda kunu yang kata Allah farendi sahabanunga har gindai igo islama bangandi ni bane ya igo misidundi o sallin dome o sumunu dome o jumampinu ya dome o me yagini o me qiyamutunu ngasene be ga wi no gondi di famundi ya kahirun nyani hegu munga iya kalle ke mo gonna lo kuda hari in kata islaminu ngasani nyama wallahi ya tabane kin yallida akmana sai himbinu da arabun nyani wara ayam begara ko illi manan ka un tagumon jinyani islami maga immin yanga kahiringa Allah warna ko ma qur'an lagarunga antari sirenyi aga limanan ka uti Allah dul ko ta lagaringa anatlaqarna sirenyi min yangi himbe gar Allah sori na faren sori makan ko ni kella Allah wotu wala ayatuna di kama kida ga yimme konnunya ga min yangi aga go min yamba go ka kin sirni aga ro mena watu mirente ko hantay donc kite akoren Allah maga har gindai sirga wanta asimana hiya daiman asarin nan gawa ihinya limma immin yangi amme islami amme mu'mina annanya kinye imati andu sirata nan maga golli dome anya nabulun golle yawo anya soge yawo anya hoho ya andu be so ba yana dome Allah sallallahu anyi sumundini yahudiya num maga afati na to amme gandura ken wotro mulanga yahudiya num maga na koinandi muamala mutana maki kitabu yang kaya majub Allah faringa التولي من يمعو إلقاء بالمودة من يمعو كتشن سري أغرو منها أيسو ولنغلنا نيد دلوكو نا مغنكو نا قران تاقنكو ني متى نقلنا ناندو موتيا أنا نايا موي ولي أو نقول لنا أنقول نقبي كاهر أو يسمبديني إبراهيم هاي سلام الله ديني تمرين na anni ninkin an sulme gantari kimti basiya kota be gari kita nuye be gari kita me go wajibi ni kin kamanen kamma an go no kube ai kingumen suni kahiriye wajibi nan kamma annan silla nyana ihinul ngondi ma Allah go hinde ya kota be kin andi nan bangande kin go yana ke menya Allah farin me kotai agawi karam makka yugo nyugo haygari ar laqen kat antikoni kem pagati hulani yani ati serbe gani maga illa danu ari yugo kyo gemme kenta gemme yugo ngaro wati kebe Allah fa ni yagal lungonda wure da digo lungo meda yugo ngadiga Aisha ta dangani ati Allah fare inda kaba ko muwanga ona sharia ni mebuno na salama buno hakran bida kebe angati yugo nda gilla ga mo to celebre kebelenga ado nga aro halle khari anda golile ma ko tim moy aranga mo be ko ndabana anda golile ma ko misire sunu golile ma ko ati Aisha inna lana bashu fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'anhum ati Aisha o ko ya gallu ngoni sirun ngoni ngure nani o sondo mun wilangana suratul an'am Allah farenga rentawo ibn Abbas akon pen no gondi agolli mo akan no asni wala laqe agani yankana awgilla Allah farenya ko ken idawru nyugoy golle be ga islam gondi kon ben no gondi anyi maniya walla garu qasana fi subhanallah ora kito kenya bate oke ko dan ko wani digaranta liranta kena makabe annal diga lingi ar ya gasire nyana Allah ko nem pay na kada mo ganta kempalle jabiru wa kunni ati Allah sallallahu alaihi wasallam ati sirebe ganda aya wanda warai ko tabe kibiran annakin qara sigiranya li kulli hadisin hadasun arabun tikunu alhamdulillah kay himbe gandanya kin qara da wani wono ko kempene bismillah
ya rasulullah ya ngin nan ti dangane gilla annahum mugunde kinga wa sondumundi gilli kafirun qanuyenga ma wada bangandi yimma allah ta'ala watu allah hondu awo kinga kamundi aw hondu kinga uyindi allah ta'ala naniya nani honsu wanene wotan simma aywa nyonki besu honyini nagara ken golle golle khairin non suya anani ahadar denni himbega agara ken ga golle awa gilli bonenga awa kanyini aga hadar denni ken ko tanga nyonki ngana tana bambay ganyana ken gandi adi golle gurenna bayda kella tengani amma kiya arjanna ngi bandanya na ampai angolle mini annan yanki bismillah allah ta'ala wa kanundini ni butuhinu made allah ta'ala hinna yemo monten tunganyani kumunga qul wa qarna tasumu kahrinti atal fajrim palle kata ona bodu no kubatunwa na wakati lo golle allah kanu yenya dangani ko sabura ino tintondi allah ya uyi batuni allah kanu yenda ku sawura ino tintondi allah ya jate mako ne haranga da uyi batunu allah kanu yenda ku sawura ino tintondi allah ya da kiya ko ka da ke allah faran gati da ina bore pinto ko seren sondo ben bare na hakon digo gesini harifi akara tabane ya nasala nun qati golle be galli alla raka gollundi kingen golle kun alla re munyi kuna kananun yi ido yahudiyanu najranan kondi isa di ma kuni batunwa alla kanu yenya da game wan kon kesu agandaro alkabadi agawi nyini yokmana borunum maganyitu tihirige qabanenga aw kangindo gorenga anati dangani kiti ibrahima dinai aha angenga awangena akili kata kenya inata dangani oni batuna ino tintondi allai tintom usri والذي خلقكم من خصوصا ودا آيالي قل يا رسول الله كن أنت دعاني إن كنتم وعنداني قالوا الله تعالى قانون قالوا مولى من يا مريم بتون الله تعالى نعقن ويغفر ذنوبكم الله نغفر إن دعا جنوبنا أغادعني الله تعالى غفر عليني هناني قل أنغتني دعاني الله بتون أدفاره الله الله ويبقى الله دفاره بتينا قرأت الله تعالى يحب الكافرين الله نانقنو أنت كسرنا بدا ما نقصد الله فارين والله فارين من دعانا أنت قرنا بدا ما نجي أنت كنتم الله فارين بتي قانون يمي حقيقة كيني نانقنو بات الله نكوي أيام مري أننا نيا أكبر نيا ناتقول الله كوني كين غمانيا أنت قانون الله نكوي الله نكمنني ولو قالت هل قف على جمر الغطاء لوقفت ممتثلا ولم أتوقف توصل إله وأنت تظهر حبه وهذا العمر في القياس بريء لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يطيع لمن يحب مطيع أنك من كتا أنك دام الله مندا ما أنك فارم كتا أنت فارم مندا بسم الله كنا تيمونا أنو يمي جندي كني كبقي an kanu yin andai tumuya an kanu hon koni anata na himbe nyang kenya ata na himbe to no ken to no an ga tango kanini an ta anta kanu hunya mariyam batun ken kanu yi ken batran bismillah tumu hi anna kunu kuni yemmu benu iga kafira ko ti allah tanabati yenga ina ibati bismillah birabbi an ga ti sirenda anna allah walke anna buda bate maga besai wolin bintano bismillah awat nanda allah ni koy gina kanuya allah sabuda bakane gamuni datinga sejuran qoti na gina kanuya allah sabura
Allah di sere de ganda woli koni ida arasate kiti Kini iga yalle ma. ken saburan go woli ke kan ken koni tengo amma sere de gatan nangi wa batunu kebida ken kama koni kahriya ke len kota saharen tai nangi wa kanunu ai Allah ya anti an ga ma kanun fi ha asuwatu awko saharen tai kebida dan fara qoreo karu yende batu yenna sere nyugo karango nga batunu ari nga kanunu intaban ngo bori batunu ken kullenga wasu ko sabura anin tindondi Allah aga sugundi kallen kota aru Allah ko men kanunu ama kinya kanta kan intabana kanu yende batu yenna ba akon denyo Allah ma sinna kinya ko kan anga sawkenga nanti kallen wal mushkila ama kinya tanya Allah be gara kinya kinga ti Ne ke famu. ko tan yugo wi maga ndege fam ken bane ne sikka kendi inshallah agebe hakara ndaji min ahiri sadaqallahu alazim ibra ken wureni himbe gara jopandenya enta kontono sagandenya